Ek weet almal hardloop weg as ons oor gebed praat, maar julle vraag nie weg. Ek weet nie hoeveel van julle weet, dit is internasionale gebedsmaand vir die verdrukte kerk, November. Dit het ek verlede week uitgevind, dit was rarig op my hart om dit te deel met die mense, dat vandag, die 2de en die 9de, is International Day of Prayer for the Persecuted Churches, soos Nigeria en Syrië en Iran en daai plekke, wat ons nie van weet hoe dit vervolg word nie. Voordat ek begin, kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om as die liggaam van Christus by mekaar te kom. Baie dankie vir die voorreg dat ons ons Bybel kan lees, ons kan bid, ons kan oor Jesus gesels, wanneer, waar en ons wil. Terwyl daar mense is, die wêreld deur, wat ook deel is van die liggaam van Christus, wat nie kan praat oor Jesus nie, wat nie openlik kan aanbid nie, wat moet wegkruip, want hulle lewens is in gevaar. Vader, en vandag wil ons hierdie mense voor U bring en ons wil fokus op hulle. Gee vir my wysheid wat om met die mense te deel ten opsigte van U liggaam wat verdruk word. Vader, gee asseblief vir ons opende harte en gedagtes vir daai mense wat swaar kry soos ons nie weet hoe om swaar te kry. Dankie vir die voorreg dat ek hierdie met hulle kan deel. Ek loof U in Jesus naam. Amen. Okay, ek gaan vir julle video wys. Ek was baie selektief gewees met my video, want die video's is eintlik baie traumatiserend. Hierdie ene sal deur die genade van die Here nie wees nie, en dit maak dit ons oop so 'n bietjie van wat gaan werklik daar buitekant aan. En as jy in die nuus gekyk het, dan sou jy gesien het, in Nigerië word die Christene uitgemoor. In Syrië word die Christene uitgemoor. So, kyk asseblief die video, en dan sal ek net vir julle die brief lees van die hoof van die International Day of Prayer for Persecuted Churches, wat hy gesê het, want al die lande oor die wêreld neem deel hieraan vandag. Okay, maar kom ons kyk eers die video. A 2025 Open Doors World Watch List report found that religious persecution worldwide is still very much happening. This includes attacks on churches, vandalism, arrests, imprisonment, attacks, and death. Christians are facing severe impediments to freely operate in their faith. Similar oppression happens in America more often too. My new video report on Christian persecution 2025 worldwide. Open Doors is a non-denominational mission supporting persecuted Christians around the world. They release yearly results of their research describing the persecution going on. This includes an annual ranking of the 50 worst countries where Christians face the most extreme persecution. It's estimated that more than 380 million Christians suffered high levels of persecution and discrimination for their faith in 2024. That means that 1 in 7 Christians are persecuted worldwide. Several countries on the Open Doors World Watch List saw an increase in anti-Christian violence. While the contexts were often different, either tightly autocratic states or nations that are unstable due to weak government or civil war, the result was the same. Targeting of Christian communities, destruction of lives, churches, and homes, and immense pressure on believers. Multiple countries in sub-Saharan Africa have seen a rise in violence against Christians. Currently, 8 of the top 10 deadliest places for Christians are in sub-Saharan Africa, and all of them, except Nigeria, have more faith-based killings than they did during the 2024 World Watch List reporting period. Chronic government instability has created an environment where Christians can be targeted, and where Islamic militants can use the chaos for cover to continue their attacks. Also, in sub-Saharan Africa, many Christians have been forced from their homes. Of 34.5 million displaced people there, around 16.2 million are Christians. Now, here are the top 10 worst countries on the Open Doors 2025 watch list. Number 1 is North Korea. Second, Somalia. Third, Yemen. Fourth, Libya.
5th, Sudan. 6th is Eritrea. 7th, Nigeria. 8th is Pakistan. 9th is Iran. 10th is Afghanistan. Christians in the Middle East and more countries on the World Watch List are being driven underground. This has resulted in isolation, the decline of churches in several countries. The church in Syria has diminished significantly after more than a decade of war, disaster, and relentless crisis. After the Israeli-Hamas war that began in 2023, Christian communities in Gaza and West Bank have come to the brink of extinction. The church in Afghanistan is deeply underground. Visible expressions of Christianity have all but disappeared. And in China, unregistered churches, once tolerated by the government, are now considered illegal. They have been forced to go underground, like in isolated homerooms. In the U.S., the land known for its foundational principle of religious freedom now faces a complex reality where expressions of faith are occasionally met with opposition, legal challenges, or social pressures. While persecution in the U.S. does not typically resemble the severe oppression found in certain countries, even milder forms of discrimination can be deeply unsettling for those who experience them. While somewhat harder to define, discrimination in America can include workplace discrimination, suppression of religious expression in academic settings, or media focus to misrepresent Christian values. These things can lead to a sense of isolation among Christians, influence faith development in younger generations, cause religious liberty in the nation to suffer. We need to continue to expose oppression, pray for all the people in the world suffering persecution for their faith. From Indiana, this is H.A. Graves. Help dat julle net so effens van 'n insig kry van wat gaan wêreldwyd aan. Julle het altyd met Barbara en Angelika en my gesels. Ons was by 'n vrouetee gewees waar hulle meer in diepte praat oor Pakistan en wat gaan in Pakistan aan en dit is griesam, maar julle is baie welkom by ons om gesels. Dan gaan ek net die brief lees. Julle het 2 papiertjies gekry. Dit is die pamfletjie wat uitdeel vir wêreldwyd, net om die mense bewus te maak daarvan. Julle sal sien die barcode is daar as op ons scan en meer wil gaan kyk. Dan hierdie papiertjie is net wat ek hulle inligting gevat het en saamgesit het om vir almal te gee, sodat as julle huis toe gaan, julle nie sommer net vergeet nie, dat julle die gebedspunte het wat ons vir elke land bid vir hierdie maand en dan eintlik vir die hele jaar, maar November is die fokusmaand gebed vir verdrukte kerke. Hulle wat nie so bevoorreg is soos ons om so lekker hier te kan sit en ons Bybels uit te hê en onsself op te neem en te praat van Jesus. Okay. Ek gaan dit lees in Engels, verskoon. Across the world, millions of Christians live in places where following Jesus comes at a great cost. Julle gaan dit daar kan lees, hoor. Ek hoop julle kan sien. Some estimates put this number as high as 380 million. That's 1 in 7 Christians worldwide who face persecution for their faith. The Bible reminds us that persecution is not a strange thing for those who follow Christ. The Apostle Paul wrote, "Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted." 2 Timothy 3 verse 12. Jesus himself said, "If they persecuted me, they will also persecute you." John 15:20. Yet even in suffering, Scripture assures us of a great truth. Nothing can separate us from the love of Christ. Neither tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, nor sword. Romans 8:35. For those of us who enjoy freedom to worship, the Bible calls us to stand with those who suffer for their faith. If one part suffers, every part suffers with it. Dit is almal die liggaam van Christus. En ons kan nie kyk hoe een gedeelte swaar kry en ons gaan maar net aan sonder enige bekommernis nie. Ons is deel van die liggaam van Christus. 1 Corinthians 12:26. And remember those who are in prison as if you were together with them. Hebrews 13 verse 3. Dit is wat Jesus vir ons opdragte gegee het in sy woord van hoe ons mekaar moet ondersteun. Organized by the World Evangelical Alliance for more than 2 decades, hulle bestaan al van 1846 af, the International Day of Prayer for the Persecuted Church has united the global church in prayer for our suffering brothers and sisters. Observed each November, churches around the world dedicate this time
to intercede and act on behalf of those who remain steadfast in faith amid hardship and hostility. This year, under the theme, Faithful to the End, wat ons kry in Revelation 2 verse 10, wat Smyrna, die gemeente van Smyrna is, IDOC 2025 will be marked on November 2nd and 9th, with churches free to observe it throughout the month. We invite you to visit idoc.org for resources, stories and ways to participate. Hulle is baie oulik, hulle het Bybelstudies, Bybelverse, al daai goeders en extra stories wat vir julle meer vertel. Join us as we remember those who share our faith but not our freedom. Let's pray that they would remain faithful to the end. Blessings, verskoon as ek dit verkeerd uitspreek, dis Godfrey Yogaraya, Ambassador to Religious Freedom World Evangelical Alliance. Dit is die sy brief wat hy gestuur het op sy webwerf is vir die hele wêreld om te deel vandag, dat net om ons bewus te maak van daai mense wat nie so bevoorreg is soos ons nie. So net bietjie meer oor waaroor dit gaan, faithful to the end. Do not be afraid of what you are about to suffer. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. En dit is nie net iets wat gesê is nie, dit staan in Revelation 2:10, Openbaring 2:10. Dis 'n oproep vir ons almal en as jy gaan kyk, dit staan in die 7 kerke wat daar in Openbaring is, wat dit wys hoe Christene veronderstel is om op te tree in alle situasies. As we observe the International Day of Prayer for the Persecuted Church 2025, we remember believers who remain steadfast in faith amid deep opposition. From Africa, Asia to the Middle East, many face restrictions, harassment and isolation for bearing the name of Christ. Yet in the midst of darkness, their faith continues to shine. Their endurance is not born of human strength, but of a deep and living hope in Jesus Christ. A hope that cannot be silenced or extinguished, like the church in Smyrna, to whom Christ said, "Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10. En as jy nou onthou, Smyrna was die vervolgde, verdrukte kerk wat uitgemoor is. En sy opdrag is, volhard tot aan die einde. The persecuted church reminds us that faithfulness often comes at great cost, but its reward is eternal. The IDOC is not only a call to intercede for our brothers and sisters, it is also a summons to stand with them in solidarity, to remember that the body of Christ is one. When one member suffers, all suffer. When one stands firm, all are strengthened. As we pray this year under the theme, Faithful to the End, we are invited to renew our own commitment to follow Christ with courage, perseverance and love, whatever the cost. This guide will help you to pray for persecuted believers in Nigeria, India, Algeria, Syria and Iran. Gaan lees dit asseblief. Ek het nou vir tyd het ek besluit om dit nie vir julle te lees nie, maar vir julle te gee dat julle kan gaan lees. Want dit sê vir julle wat gaan aan in Nigeria en in Syria en in India en in Iran en in Algeria. Dit verduidelik vir julle wat gaan daar aan. Okay, gaan rarig, dit is belangrik. Gaan skerp julleself op ten opsigte van. En ek praat in onkunde, ek het nou daarvan gehoor en begin leer daarvan, terwyl dit al so lank aangaan. En ek dink ons in Suid-Afrika, ek weet nie eens van die res van die wêreld nie, is bietjie vas in die slaap ten opsigte van wat gebeur in lande daar buite. Hoe gaan dit met hulle? Ons het soveel vryheid hier in Suid-Afrika. As julle belangstel in enige verdere inligting, ek het vir julle websites, ek het vir julle plekke waar julle gaan, as julle mense soek om te kontak, dan doen ons dit ook. Kom vra net vir my, ek sal dit met liefde vir julle gee. Of net gesels met julle daaroor. Maar hierdie is regtig verskriklik belangrik. En dan toe ek nou met dit is, en ek voel ek moet dit deel met die mense, kom hierdie versie van Matteus 25 vers 40 net by my op. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van my, het julle dit aan my gedoen. En ek staan nie vanoggend hier om vir julle te vra, luister, gee geld nie, of gee jou, kom uit en kom doen iets spesiaals of enigiets nie. Ek vra van jou, wanneer jy gaan sit en bid vir jou eie behoeftes, vir dit wat jy self wil hê, onthou daar is mense wat nie so bevoorreg is, wat nie kan gaan sit met hulle Bybel, wat nie kan uitgaan en met 'n vriend of 'n vriendin gaan praat en sê, luister, dit
is my behoefte, bid vir my nie. Daar's van hierdie lande, so China en Korea, wat as hulle 'n stukkie Bybel kry, wil hom gou memoriseer en dan moet hulle ontslaa raak daarvan. Want in daai lande maak hulle nie net vir jou dood nie, hulle gooi jou nie net in die tronk nie, hulle doen dit met jou gesin, met jou hele familie. Julle ons is so bevoorreg. Asseblief, mag ons Hemelse Vader ons harte oopmaak vir hulle wat daar buite is, wat soveel pyn het. Wat moet bekommer, gaan my dogter vanaand veilig hier wees of gaan sy uit my hande uitgeruk word? Gaan my seun veilig wees of gaan hy doodgemaak word? Hulle het nie daai vrede. Okay, baie dankie vir julle geduld. Ek het 'n liedjie hierso wat ek gaan speel wat gaan oor die verdrukking. Kyk die liedjie, dis so 3 minute. Vivian het gesê ek mag. En kom ons sit net terwyl ons so sit en ons dink net aan hulle wat nie so bevoorreg is soos ons nie. En ons praat net met die Here oor daai mense om ons harte en ons gedagtes oop te maak vir hulle wat nie so bevoorreg is soos ons nie. Kyk, dankie julle. Breath of morning and hope, soft like prayer rising from broken places. Through fire and silent cries, we walk this world with tear-stained eyes. But in our grief we still believe you never leave, you never leave. Storms may howl, the drought may stay, but you are near, not far away. When all we see is loss and fear, we lift it all your